Bunsin ki kena puli ki syat kemen habaki pas cika examen matrik. Henry mentaka genti ke rilum jaintia ki babun ki kena puli ki wan na ki longying baduk. Bat ki badang syupas matrik ki jau umat na kejing kuslai namar hadu menta ki 4 yok kelas setia haki skul sorkar kumbaki kmi lenti. Ka tenar puli putih jong ke sorkar jela kala penbej renti baka kelas 11 kan sedang kelas no na du artri ubenai jeliu menta ubenai Henry ke jingbom yok kelas wat hadu menta kala penling aman sim yiki kena puli. Halor ke jingbom yok kelas ki kena puli ke Jaintia Students Union JSU kala penlong da ke jingya ki syong kelan mungor halat college lapthat labok jawai haka arpu pratering jemang. Lawan syim benta da ki kena puli ringkat ke jing sendran lang ki kmi ki kpan lor kiwe. Hakani ke jing syong kelan mungor lara aru ya ki jing thok banner ki bathok ka CM guidebook ka ajing kermen Henry ka jingbom yok kelas ru ka ajing sosi. Ka sorkar ka aikot Henry ka remban aja ka puli. Ka kot ka don hakti Henry ka kelas kadang khang. MDA government stop delaying dreams. Education is a right, not a privilege. Katu kat ni ki kena puli habashim benta haki jingkran rengkat ka jingjau umat kilaong. Ngim yo banlet puli haki skul bapenyat da kirim shimet namar omdon nong krisyan yangi na bangiwan na kilong ying long sem beduk bat kenturu ya ka sorkar ban yarap yaki kenang bakin yo ban beteng biang yaki jing puli ki jongki. Nalor ki kena puli la yo ru ke jingkran na presiden ke JSU Jersom Shila, u General Secretary Barim ke JSU Trevor Lang Suchen, u General Secretary Bamenta Unil Ki Mukhim, u Vice President rengkat dingdo nalor kiwe. Myo I like school private. Mem yui perchan ini pak wan. Ini wan ini lang sem godok uduk. Kante wan ini kemat. Yur ay sorkari. Yur ay mirap yuk kelas yang jadi sini pura. Pada wan ini segini school. Segini ketahu. Po itu yang Play to be only pig in Igis and JSU, come to Igini Manlay Manpa, come to Iggy cannot score like with a dot score, and Ray Panker party in a pig, JSU, light agony, your eager class young E, Haganigo Purag Putig young E like come to Ray Ipan in a pan like a tinker's hand, piggy. JSU kamjo inaga sorkar le uwan upayu yoga I kena Henry piri yo pi I kena ki wada do I kena kelas tiang I kamjo le ipan ni le pi upayu yo pi I kena Henry I siasi I ni naga umyok I aga kelas kiong I do tiar do dem I berkat I kini ke kelas Henry kata dabi de jingkermen Henry cisen kesini rayo I Henry pi dapat pi ini kena skor Henry ngambil de klame pi cibon keten kublai cibon ke sorkar tu em ke jingsiaw I man bay wato I man wado sao bago I skor I kon giang I tu kamte dan ni sao ba ma wai la pi le to na benta yang I yo ni ke cuki yang I ta sao ba ko chan nang yi ki kon yang I le Henry ya ke krek ke ki tem em yo luti e chwai ki ke jing start ku dang thrang la ya skor tu kamte dan ni play cibo wa yo kerpat yo sarkar yor ayo pun gi kena go do kelas kam tami student ni por 1 nemta ni program ta ngakerpat ke sarkar wa elat go wa dang bon I gom yok kelas udang kwa continue upre putih packemat yoltio yor ai ke sarkar wa wan wara la ini por ultiman seso wa ke JSU dekut go ni program defta yang students terah ni ten respon jadi yo ke sorkar kamu yo ki por dep krek go yo pen pas cipun kita ki kena kelas kita tho ya ke SSLC exam Henry melin wan open biang ya ki thau pure na mata yong pi ki kon khru khlut
Kau siapa tu ki private institution, ki college, ki Shangpung, ki Nong Talang, ki Cleariat, you ong hadu ki school mission ni ki Presbyterian ni ki Catholic. Hendai ki waduk sekiat kena IP, wayu ki jingdon ki jing yong ki manjung ki mansem man sekiat ki Tegam te ngap perkumbuk ngah ki senam mudap ajar perwi nampak kala, tik jam gini, ki jidu kelas ki kena ki sospa sans pangut. Hendai ki tukupor kemo dari kelami, wo DC tukupor, dari ye punyo ki kelas, hagi ki tahu pure yang ke sorkar. Hendai kate wan yo, kenim to de ke failure yang ki kena. Hendai kenim man go depan pas ke sorkar ki, you ong de kemas, you ong de ketiga kemandong pi mud depan uri ki kena. Kyo pas ban yak di college ku hopok ni ka thaing ge yong i tigam tengah yo ka sarkar ka mem prepare kejak kamon upun sia kelas na benta yong pi ki kon khru khlut tigam tes nyau ong pi kerpa di PCC lang kerjo ka sur nok ti ki noilam yong sen JSU ki wada sacrifice na benta yong pi di yo bi kat di MB ni penbiang ni ka thau chom ni te kerpa di pi dari MB kan hun ki dong wat ki ka burom Anda MB kedhun ki wa ki wa thot ki kelas kluti penyo kelas pi hande senyawa man kedu pen pia pen pradon hi kam te khochu ki lok yong pi ki wa do kelas te lese ngayo na ta ka jingki yong pi ta do plai el mang rekadu wa kini kedhun yong senje su kentup u pi ki kena pure ngasnya ko wir ko sur u kelam ko sarkar ye ko man sukses kini ka jing dua yong pi te kam te kerpa di pi sin mani tuli pesan hamdo jingkermen tengah lamanu ex yang JSU le hendrai emlang chirop we jimut lang ya kenhun wa khamtam yepi ikon kru kulot kuble chibon chijango respon ngo yang ni gajing rawa yang ini kesni gajing ye ki dang jor gua cekmat ni man ga sen go khaddo khut i student wi kna hendrai ni ko em pa i chipa yang i member yang i go em gi circle unit Em cikelan ki chilong yang gerulom jante ko di hajar mut. Hendrai dalian ko sorkar ada merespon ya i mansi habduk yom ni kesekretariat le ne bentau penyo klasik na. Keniman ka assurance e gi bagi pa. Ki student wan ne gesni. Hiji sekiat ida percangin pentip cek student di uper go wan i portu ci. Te inaliang yang i ne gesni da emle gajing phone naliang deputy commissioner naliang additional SP le dewan di CMUI tekerpat kile I to wan ni segeme eklam hendai I naliang JSU I kwa ga district administration wan ga heni ki tau ga meeting yang I nei bentau I gerengkat ga jingit tho open scam moto open yo class yo waro mong to rukat ki kena guan ni gasni memle wong ido kitu ki kena gu e cigibigi NGO Ikwa to sendio kelas to yo lut waro yodo Nadu arajar khat le chenai ma diga gani jing ite por yo manadu ka sarkar sansar do mukul apo ka jing ilam yang ka MUA Miklia United Alliance hadin ite yo sansar gani ka sarkar ka ni ka MDA Miklia Democratic Alliance apo ka jing ilam yang ka sarkar NPP wituan ki sarkar wituan ki parti senrap ta ini udah hadin udah yo udah pas ki kena lembah wi ni kebentar wi rabi kena yo ya ke CM impact kai book the sarkar hadin udah pas kini kena MGS ke supplementary examination wa result udah dang dapat meet gini udah dam lepai ke pass percentage ado ni depo bisa 96%. Hadin itu ini yang kami ginong ilam yang kesain siapa kumenu yo wa ke sarkar lembaga education department onggawa don't worry, ida TV, ida sit yang ikena. Dan siapa sih hadok negas niwa. Kita jing kelam yang sarkar, lembaga education department. Mangga put hai kelam, hendra reality ni yo I wajia kami. Hadin ugi bagi pagi kena skor do phone gici. Neliang yang kesaing kelam banse de, ong che hapan mani, leni haple something ne benta gini student yang I. Yo pun hi siapa tu ini yo bagi jing siapa sih kena, bagi pa Yuboni wani ngelong yung long sem waduk medai yok la digang ngajan tu la be biau la cumi jaar hom yok la de belam toy usuk sarkar ka komitmen yang ka to o yarap ko student sarkar yok bisa ko festival ligi kelur la dei chambi o sarkar tang tung noi ka yang ko puna bi tang chpa jar la yok bisa ko sutulok le te dau pen man gi hadu ne o kut ini ke jingi ki
ke tim yang ilang bau General Secretary yang iyo be pilang bagi lat patai ko bor de chem yo Chief Minister em borom yang ga Meklia Nintiao wada pani ga additional chief o wai evening chief of pok yang nang ba o wai morning chief of pok government boys ndrai ne liang Chief Minister ong doble we em kam ado ne liang kim em le gi wani em kam nei te da ban si di pun mani gini sit in demonstration open mani kam gini sit in demonstration lo dapat pi comments gi bro pun you comments le mo le kena uswe record kut jai kalam gi ong ai pitang gi wa mat don ni sa tho e jinge kini to iklem kam ini bro comment kam ini ngam em o pe ni wani ndrai kim sa tho gi jing do yong pi sa tho gi jing e yong pi yo la kam ini bro ki de biang lut ina dong sedong I ga jes yumper la kalam gi bro karo kalam le I ga diu tu yong I wo chukri ga jai bro mem mo yew khangi te to commitment wo imigi kam no ilam khle do yong ga sain to hadin wada poi ni jingi ki I pan mani ga sit in demonstration ni ga sngi kam ga dak open snyau ji ga sarkar wo I snyau si wo hado ne mi ga sarkar wo pediang I gini student UM siro bo I segawi ga benta ni do dep the khut I student wa wan mi I office tang ne ga sngi kwa khnang I khut yo yo I ga wipu wi ga dur kman yo gini perlok I kena skor I bai gi panggi kenang wa sarkar yo yo ga yo ong wathan ga o pha I ga bertuik don ni I nei liang I nga ga wi commitment kwa amik kani to ko par ko clear message pha ga sarkar kani to ko clear message pha suro I kena wan ni ga sngi wa nei liang ga je su kat puyo kelas wi im lai be je kman mper la duk yu kami la I ready chong je ngala do ni ang ko nga arbanai tam ko doktor nga adwai society arti yaw chong ndre ne mata wadawara ga jai bru nga huno wan ni gisngi ki issue ki case nga hado ni gisngi amana do ara jar gat san dang em ge po district court ndre mem stop ko nga we ki ne mata ga jai bru imem wan tu mem wan te I wan dawai hok yongi kat wadang dawai ga hok yongi mem sarkar mem gon bi kang berca dan ga sain ga le we kamu ba te to go em kam ba I nei ni wong ipi wa open tips gowi hadin wada sedang jingi ki ni malumala neliang deputy commissioner office yang o de kwa go chamu I tang wa I adu kate impem mi chami ne ba I kwa cho em lang igni program yang I de kwa open tips pi le neliang ga team yang I do chami wa deputy commissioner wa iklam halor gani gaman tala de jai wan neliang yang ga administration yi go solve pathan ni problem I sam kamani tala de jia wa sarkar mi go solve ni problem I jingi ki do pen bana ni di bituan gi benta taw ya kamu man gatte wong I pi chania hejing pelai ni hejing pa yang gasai I wa bahata mula ai wa hamdu jinggerman wong I pi de jia wong yo kelas wi ilm chong nia ai teto ga clear message ni teto ga assurance wi pi kam ga senje as you kre ne bentai bi ai mi yang ga jai brong I